ibi igitero cyavugishije abantu benshi ku isi, ni igitero cya 54 cya Iran. cya 54 cya Iran. Ubwo bibara gute? Ni kuva ku igihe yarasiye kugeza ubu ngubu? Buriya operation za hano zitwa True Promise. True Promise. Isezerano ry'ukuri. Niko yise ibitero byayo. Niko ibitero byayo kuko Iran yo irwana isubiza. Uvuga ngo wasezeranyije gusubiza. Yasezeranyije retaliation. Uvuga ngo urayirasaho yagusubiza. Buri turavuga ku gitero cya 54 aho Iran aricyo cyavugishije isi kikanayiteramo urujijo. Yego. Uko hakoreshejwemo intwaro itazwi itari isanzwe izwi ku rugamba. Abari gugamira ikoreshejwe ku rugamba ariyo misile bita Sajiri. Ubushize twarebye kuri cluster bombe nayo yari yavugishije Amerika ndetse n'abandi bantu benshi, none ubu tugeze kuri Sajiri. Ni intwaro zisa naho zitamenyerewe cyangwa se zitari zizwi n'abantu batandukanye. Cluster bombe yo isanzwe izwi n'ibindi bihugu birazifite. Yego. Ako ziba zitandukanye nyine. Ariko Sajiri yo ni ubwa mbere ikoreshejwe. Yego. Ni ubwa mbere igiye ku rugamba, nta gihugu cyari kiyizi. Urumva n'ubwirinzi bw'ikirere ntabwo bwayimenye. Iyi ntwaro rero Sajiri ikora ite? Imeze ite muri make? Ni iki gishya ifite kirenze izindi misile zisanzwe zikoreshwa na Iran? Tugerageze kwinjira turebe Sajiri kubera iki yakozwe ite, yakozwe bitewe n'iki, kuki bayise Sajiri. Yego. Ese Sajiri imeze ite? Sajiri yavugisha abantu Amerika na Israel kuzukora ibihugu bikomeye n'ibindi bihugu bikurikiranira hafi byagize ikibazo kuri Sajiri kubera iki? Sajiri ni intwaro, ni ballistic missile ariko iri medium. Urumva? Mbega irasa mu ahantu nyine irasa mu burebure buringaniye. Kuko iyi ngiyi irasa hagati y'ibihumbi 2 na 2500 birometero. Uvuga ngo ishobora kurasa ahantu muri bihugu bya hafi ya byose yarasayo. Sajiri rero ni Sajiri ni missile. Ubwo nuvuga ngo iyi wave ya 54 yavugishije abantu bose bakurikirana iby'intambara, bakurikirana iby'urugamba n'iby'imirwanire n'ibya gisirikare. Ikabateje inkeke ku isi. Yego. Ku bahanga bajyanye n'ibya gisirikare. Yego. Ni missile ya Iran ku giti cyayo, ni na tekinoloji ya Iran ku giti cyayo. Yego. Ku giti cyayo apana wenda kwa kundi uvuga ngo wenda hari ukuntu nk'igihugu gikora misile wenda akagira ibindi bihugu bikoperaho bigakopera bikaba byakora yenda kumera nkayo, ariko wenda bagahindura izina gusa. Ntago ariko yimeze. Iyo ni tekinoloji. Uvuga ngo iyi ngiyi yavuye urabona ibihano Iran yafatiwe ibihano. Yego. Ihabwa kato n'isi. Kubona kugura ibikoresho byo gukora za misile cyangwa se kugura misile mu mahanga byari bidagishobotse, cyane cyane muri Amerika, kandi rero aba intwaro. Yego. Ntabwo byari bishobotse no kubona tekinoloji zabo byari bishobotse, ntabwo byari byoroshye. Iran rero yakoze nk'abantu b'aba scientifique, yakoze umwihariko wayo. Yego. Mu gitero cya 54 cyitwa ya Zahra nabyo bifite icyo bisobanuye. Bisobanuye ngo yewe Zahra. Ndumva bisa naho bijya kwitiranwa n'izina ry'umuntu. Izina ry'umuntu Zahra biva ku mukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imabona n'umugisha, yitwa Fatuma Zahra. Urumva rero no gutabaza ngo yewe Zahra. Ya Zahra. Ntabwo yumva bavuga ngo ya Allah udufashe utubabarire ibyaha byacu, ya Allah udufashe uturebe mu jisho ryiza, ya Allah utubafashe udukore ibintu bicemo, ya Allah mbega yewe mana. Yego. Nawe rero ubwo mu basilamu b'abashiya bo mu Burasirazuba bwo hagati, Fatuma Zahra umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imamana n'umugisha, niwe bitira icyo gitero. Bo bamufata nk'umutagatifu ndetse bashobora no kumwiyambaza. Yego. Bashobora kumwiyambaza mu bashiya, niko niyo myizerere bafite. Ubwo rero icyo gitero niko cyiswe. Niko cyiswe yari True Promise 4 kuri True Promise ya 4. Urumva? Waves ya 54.
wave ubwo ni ukuvuga ngo ni nk'umuvumba, bafata misile na za drone bakabyohereza umuvumba wabyo, nibyo bita wave. Izo ziba yari byinshi, vuga waves cyangwa se ukavuga wave. So ubu rero ni ukuvuga ngo iyo misile ahantu itandukaniye n'izindi, ni ukuvuga ngo izi misile zindi tuba dusanzwe tuzi zikoresha ikintu bita liquid fuel, essence isukika, ni nk'isukika. Yego. Ariko iyi ngiyi Sagir ikoresha iyo solid fuel, bikayifasha kuba itabonwa na satellite byoroshye. Nta nubwo satellite yayimenya, kuko mbere gatoya kugira ngo iraswe babanza gushyiramo iyo essence, kandi iyo essence iyo ari liquid satellite zihita zibibona. Yego. Ariko bo bakoresha solid ikomeye nyine idasukika. Ubu rero nicyo kintu itandukaniyeho n'izindi. Ikindi gikurikiyeho ni tekinoloji y'Abanyarwanda ku giti cyabo ku nganda zabo z'imbere, bigaragaza ubuhangange bw'Abanyarwanda na siyanse zabo z'abaperesi. Njyana nazi kubwiye ko bafite siyanse, ari abascientifique ba kera. Yego. N'abadukurikiye barabizi ibyo bintu. Iyi Sagir rero ikaba yaravuye bayikuye mu mateka ya Quran muri surati Al-Fil. Umwami yitwaga Aburahamu washatse kuza gusenya ingoro y'Imana, yarakomeye n'icyo gihe. Ni imbere gato y'ivuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cyangwa se mu Kinyarwanda Imana Muhammad n'umugisha. Yego. Ubwo uwo mwami ko Aburahamu yaje aje gusenya ingoro y'Imana iri i Maka, yo bita Al-Kaaba. Iyo ngiyo rero Imana yohereje inyoni zitwa Ababile. Izo nyoni zateye izo ngabo ze amabuye, zaraje zihagarara hejuru izo ngabo zirekuraho amabuye, zikaba zose zirapfa. Icyo kintu gitangaza Imana ibikoze. Urumva rero izo ntuza nizo zitwa, nuvuga ngo ayo mabuye yitwa Sigiri. Sigiri yitiranwa na cya gisasu ya misile. Bigaragara muri surati Al-Afir. Urumva surati Al-Afir muri Quran ntagatifu. Urabona uvuga ngo Irani yakoze misile ya Sagir, ya Sagir cyangwa Sagir bihereye kuri iyo inspiration. Yego. Iyo inspiration nyine muri Quran y'icyo bitangaza Imana yakoze. Ubwo uvuga ngo bigaragaza iki mu myemerere, bigaragaza yuko kurasa kuri Irani urashana watagatifu mu basiramu babashiya. Yego. Icya kabiri mu myizerere, gukora iyo misile bakayitirira ayo mabuye y'izo nyoni za Babile zateye ku basirikare ba Aburahamu. Urumva baje gusenya Al-Kaaba. Yego. Nabyo ni ikintu gifata ku myizerere cyane, bigaragaza yuko abo bantu, iyo groupe yakoze iyo misile. Urumva ubwo twabinabihuza, wenda tunabihuza n'izina ry'igitero ya Fatima, nako ya Zahra. Zahra yitwa Fatima. Zahra ni umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad. Imana imuhamara n'umugisha. Niwe bitiriye iyo wave ya 54, nko kuvuga ngo yewe Zahra. Mu bashiya rero b'abasilamu babo bamwemera nk'umutagatifu, bakaba banamwiyambaza. Ubwo bakamwiyambaza kugira ngo abafashe nyine kuba batsinda umwanzi. Yego. Iyi misile ishobora kuba yashwanyuza cyangwa se yaturitsa ku buryo bungana iki? Iyi misile ishobora no guturitsa n'igice cy'umujyi. Igice cy'umujyi? Ngo ahantu iguye nta kintu cyasigara. Ni Sagir, nuvuga ngo ni misile iri mu bwoko bwa ballistic, ariko iri muri medium range.
medium range ni ukuvuga ngo irasa ahantu mu ntera iringaniye. yego Medium urumva ni medium nyine, hari high hakaba low hakaba na medium. yego nyemera rero wenda niba ariho twagera tujya tubona ubwirinzi butandukanye bugenda buhashya amamisire. Ese iyi misire yo bimeze bite, bihagaze bite kuba ubwirinzi buba bwayikumira wenda nka Patriot cyangwa atari cyangwa se ubundi bwirinzi, iyo n'ubwirinzi bimeranye bite? Okay, uko bihagaze uvuga ngo Iran imaze gufatirwa ibihano n'amahanga, yagize ikintu nyine cyo kuvuga ngo ntago tukibonye ibikoresho byo gukora za misile dukora mu mahanga, nta nubwo inganda zacu za gisirikare zibone materiel nyine zivuye mu mahanga, ntabwo tubona naho turi bugure ibikoresho bya gisirikare bikomeye. Kandi dutuye hagati mu bihugu by'abanzi n'abagambanyi. Ubwo ni ukuvuga ngo Iran yahise iteza imbere yishakamo ubushobozi cyane, ko nababwiye ko Iran buriya yasizwe n'ubwami bw'abaperesi. Abaperesi ndabazi mu mateka. Noneho irongera isigwa n'ubwami bwa vuba busenyutse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, uko bwo bita Ottoman Empire. Ottoman Empire ni ukuvuga ngo buriya na Turkiya nabo barabaperesi buriya. Nubone ngo n'abasuni nabo barabaperesi, bari mu bwami bw'abaperesi. Hanyuma noneho ni ukuvuga ngo abangaba rero impamvu ubwirinzi tugiye kubuza ni imisire, ntago uvuga ngo mbere izindi misire zindi zikoresha ikintu bita liquid fuel cyangwa se fuel nyine ni nka essence cyangwa se ibyo zinywa nyine essence bisukika. Yego. Noneho iyo rero misire ikoresha liquid fuel ibifite kuko iyo fuel bayishyiramo mbere gatoya yuko bajya kurasa. Yego. Ariko ya liquid bisaba umwanya muremure, bigatuma abafite satellite cyangwa se amaradar akomeye amenya ahantu iri, bakaba bakohereza indi misiri ikayirasira aho ngaho hasi igaturika, cyangwa se bakamenya ahantu iri buze kunyura, bakayinterceptiona mu kirere bakayirasa. Yego. Mu gihe iyi ngiyi rero ya Sejir ntago bari bayizi, ari Israel na Amerika ntago bari bazi kwinabaho, ntago bari bazi byari byo. Niyo bavuze ngo baraneka, none se babaneka bakaba batarabimenye ibyo bintu bya Sejir. Yanize kubwira ko nigeze kureba muri ntuza muri aka video ni mu gihe cyashize muri Mizero City imwe, abayobozi bari ni bayisuye b'ingabo ba IRGC, bitambonamo misile bita Kadri, iyi Sejir nayibonyemo, mbonamo misile bita Kiyamo, nagiye mbonamo amazina ya misile. Yego. Ubu kugeza ubu ngubu mise mbona misile ebyiri bamaze gukoresha, Kadri na Sejir. Ariko Sejir ikaba ari ikomeye, irakomeye. Iriya ya Kurasta yo ntiwayibonyemo? Zo zirasanga bamazifite n'ubundi zo basanga bazifite. Zifite kandi yarahabuye abantu nyine bo bumvaga ibyari by'ibihugu byo kwishyira hejuru. Twe turi Amerika, twe turi Israel, nyine turi ibihugu bikomeye, turi abantu bakize, burya abantu bakize bajya muri akantu ka arrogance ko kumva yuko bari hejuru y'abandi. Wundi ushobora kuba ukize ntugaragaza ubukire bwawe, nyine ukaba ari umuntu nyine udakunda kwirata, ubukire bwawe ukabufata nk'ari Imana yaguhaye, ari ukubaho neza ugafasha n'abandi. None akaba n'undi ukira akaba yabikandagiza abandi, akaba yumva yuko ni muri urwo rwego rero Israel na Amerika batumvaga ko ntuza bifite cluster bomb. Rero ibyo tubivuga nagara turi rero Sejir ikoresha cyo bita solid fuel. Na amavuta nimega cyangwa se essence ariko idasukika, ikomeye. Ibyo rero biha ububasha yo, kandi noneho yo bayishyiramo mbere yo kugira ngo bayirase, bifata akanya gato cyane kugira ngo bayishyiremo, bigatuma nta satellite yayibona cyangwa radar. Yego. Vuga ngo ihaguruka nta kintu kibizi. Nuba mbere y'igihe ntago ihaguruka nta kintu kibizi, nta kintu cyo kibizi. Ubwirinzi bukaba bwatangira kubibona uko niyirimo kuza kujya kuyimenya yenda kugera ku ntego. Kandi yenda kugera ku ntego bayamaze kwirukanka ibiri hagati ya match 10 na 11. Yego. Match bwo nuko twabisobanura. Iyi misiri ubundi igenda ibirometero 2,200 kugeza kuri 2,500. Yego.
ni ukuvuga ngo ishobora kurasa muri Israel, ishobora kurasa muri Saudi Arabia, ishobora kurasa muri Qatar, ishobora kurasa muri Jordania, mu bwami bwa Jordania, ishobora kurasa muri Bahrain, muri Kuwait, muri Iraq, muri Leta Zunze z'Abarabu, ishobora kurasa mu majyaruguru ya Afurika mu Misiri, ishobora kurasa muri Ethiopia, no mu Burasirazuba bwa Afurika ishobora kurasamo bitewe n'ahantu bayiteretse. Nanone urumva ishobora no kurasa mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Uburusiya, ishobora no kurasa no mu majyaruguru y'Ubushinwa, karasa no mu Buhinde. Irakomeye koko, ahantu hose yahagera. Ubuza Pakistan izo yazirenze na hehe hose, urumva. Iyo misile rero ni misile ballistique ariko iri mu bwoko bwa medium range, irasa mu ntera iringaniye, ikaba ibyo birometero igenda 2500 kugeza kuri 2500. Ishobora ndetse igenda ku muvuduko wa Mach 13. Uvuga ngo iyo bavuze ngo Mach 13 ujye wumva yuko baba bavuze yuko irusha ijwi kwirukanka inshuro 13. Ikubye mu kwihuta inshuro 13. Ikindi kintu gikurikiyeho kitandukanya n'izindi, yo barayitera ikazamuka niba iri kuri bya bimodoka biyiransa. Yego, byaranse rokete bikayikubita ikazamuka hejuru, irazamuka hejuru ikazamuka ikarinda igera ku butumburuke bwo hafi y'isanzure, urumva hejuru cyane. Ibagize hano rero umwuka uyu wacu usanzwe utakigora. Noneho ikindi kintu bayitinyiraho, igiye kuri trajectoire ku murongo wa trajectoire ariko umurongo wigoronzora. Ubwo no kuvuga ngo ishobora gukata ntinyura inzira imwe, ishobora gukatika kwipa n'ubwirinzi. Nuvuga ngo ubwirinzi bushobora kuba bwabaze wenda ko icyerekezo iri kwerekezamo, noneho yo ikaba yakata ikayobya ubwo bwirinzi. Mu by'ukuri yo uko iteye ubwirinzi bujya kuyibona, iyo buyibona n'umundi yagiye yanyuzeho. Kuko urabona nk'ukuntu watera ibuye, iyo gutera ibuye ubitera mu kirere hejuru, noneho umuvuduko rimanuka n'ijya hasi sasa, nayo ni kwimanuka. Akamanuka kuri trajectoire ishaka gukata. Yego, ntago igenda ku murongo umwe. Oye, ubwo rero ibyo bikayesha, noneho gahitiza amazuru yayo nyine cya kiri kimbere cyayo, ura nk'iyi mikoro uko nimeze, izuru ryayo siringirise, ikaba yaje zigashinga wenda nk'umuntu wanjye target, ikaba yaje zigashinga kubita muri target. ubwo kubita nko ku nzu, nko kuri etage, ubwo no uvuga ngo irashwanyaguza. Hagari etage yonyine biri hafi ngo byose birashwanyaguza byose, ishobora no gusenya hafi igice cy'umujyi wose kandi ari imwe. Ni ubwoko bucyashye rero bwavugishije isi amangambure, niko nabyita subura nyine burimo tubavugishije isi amangambure. Vuga ngo Sejiri ni ikintu gikomeye cyane, ni misile itarizwi, iri muri bya bindi byo Iran yanyango yavugaga ati dufite intwaro zitazwi, mwebwe murakina n'amahanga, murakina n'abantu mutazi. Nyirango yatangiye kubyerekana. Uroge nkaba mfite noneho ahubwo ikintu cyitwa ubwoba bwa misile bita Kiyamu. Buri abantu b'abasilamu n'abantu bazi Qur'ani, Kiyamu no munsi w'imperuka, umunsi w'igihagararo, umunsi Imana izabitubaza, iduhagaritse yarayitubaza buri muntu ibyo yakoze. Urumva Kiyamu icyo bisobanuye. So ubwo rero iyo misile rero niyo Iran yakoresheje yihorera kwicwa ry'abayobozi bayo batandukanye, ariko bigaragaza yuko iyo ni misile Sejiri ikaba ari ikindi kintu bayitinyiraho, ni strategic missile. Ifite moteri ebyiri. Moteri ebyiri. Izo moteri ebyiri zayo nizo ziyifasha kugira gute? Nizo zifasha inuvuga ngo imwe irayizamura paka mu birere aho bayigeneye, ikarenga nyine uyu mwuka wacu, ikarenga iyi ntuza yacu, ikagera mu isanzure hejuru ahantu umwuka wacu utari. Yego. Okay, ubwo rero iyo misi uvuga ngo iyo moteri ya mbere yifasha kuyizamura, ikagenda igera hejuru, iyo hejuru mbega ikagera muri niveri hejuru muri mbega urabona isi hari ahantu umwuka duhumeka ugarukira. Yego. Nuvuga ngo icyo gice rero kirenga ikajya mu isanzure. Yego. Igeze mu isanzure rero ibi ifite umuvuduko mwinshi, noneho itangira kujya muri Mach 10.
gukuba umuvuduko w'ijwi. Hanyuma ubwo nibwo ya moteri ya kabiri ibi igiye gutwika ya solid, ubwo nibwo itangira akazi kayo moteri ya kabiri ya solid fuel. yego Noneho ikaba igatangira kuyimanura, noneho nka ryabuye ukuntu agwera imanuka igana kuri target. yego Ubwirinzi bujya kuyikanga, iri hafi ku munwa wabwo burimo kuyihumuriza, iri hafi aho ngaho, inyuramo ngo kubita ku ntego birangira n'ubwirinzi irabusenya. Rero ikaba ariyo yateje ikibazo cyitwa ni ikibazo nuvuga ngo ni ikibazo yateje inkeke mu bya gisirikare. Mu bahanga mu bya gisirikare bafite ikibazo nka Israel na Amerika, nyine ububanzi bayo n'ibindi bihugu baturanye bafite ikibazo cy'iyo misile idashobora guhagarikwa. Noneho yo barasa ikaza nta uzi ko yaje, ikarinda ihagera, ikarinda ikubita ku ntego, kandi ikaba iri explosion yayo bivuga ngo turika ryayo rirahambaye bikomeye cyane. Iyo misile ya Sajiri rero niyo misile iteye ikibazo, akaba yakoreshejwe mu gitero cyitwa ya Zahra. yego Yavuze 54 navuye ko Zahra ikomoka ku ntumwa y'Imana, ku mukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana Muhammad no mu gica yitwa Fatuma al-Zahra. Akaba ari we yanga amateka twayavuze yo ya Sajiri, ahantu iryo zina ryavuye muri Qur'an. Twatanye tubivuga, yego yango twabasubiramo yuko byavuye ku mwami witwaga Aburahamu washatse gusenya ingoro y'Imana iri Maka, ariyo bita Al-Kaaba. Noneho Imana ikohereza inyoni zitwa Ababil. Izo inyoni zitwa Ababil zikazana amabuye zikayarekurira kuri za ngabo zari zije gusenya Al-Kaaba, zigapfa zose. Nyine ubwo Al-Kaaba ikaba Imana ikaba irayirengeye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nanone izo nyoni amabuye izo nyoni zazanye niyo bita Sijiri. Noneho Irani nayo ikora iyo bita Sejiri mizayiro. Ubwo ni ukuvuga ngo niyo Sejiri mizayiro niyo ihangayikishije kugeza ubu ngubu ibihugu bikomeye, ndetse n'amagambo Irani yaho yagumye kuvuga ivuga yuko ifite ubushobozi barimo gukina n'ibyo. Uribuka uyu bavuga wapfuye ni umunyamabanga mukuru, bavuga ko yishe umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'igihugu y'umutekano wa Irani, cyangwa se Al-Larijani ko wabisoma. Kuvuga ngo uwo munyamabanga niwe wabwije kuri Amerika isaba ibiganiro, yarababwiye ati oya, mwacanye umuriro, reka muwote. Kuvuga ngo Irani yiteguye kurwana uko bigaragara. Amerika yabuze uko iva mu ntambara, kugeza naho perezida wa Amerika ashwanye n'abasirikare. Wari ukuriye kurwanya iterabwoba muri Amerika, igisirikare muri Amerika, ni umusirikare w'umujenerali, yeguye ku mpamvu eshatu. Avuga ati impamvu ya mbere, Irani nta twabonye nta kibazo yadutera. Impamvu ya kabiri, ntabwo iyi ntambara ari iya Amerika. Impamvu ya gatatu, ntabwo tugomba kujya gupfira mu ntambara zidashira. Ubwo nibwo yabwiraga perezida Trump, Donald J. Trump, amubwira ati ntabwo twe tugomba gupfira hariya nko muri 2003 mu ntambara za Iraq. Urumva? Ati rero ikindi gikurikiyeho, ntuza aravuga ati perezida Trump aravuga ati umuntu tutumva kimwe, nagashaka kumva umuntu utavuga ko Irani nta kibazo iteje Amerika. Arashaka ko bose babyumva kimwe ko Irani ari ikibazo. Ariko ari abanyamerika abaturage, ari inteko y'amategeko yabo Capitole, ari Sena, ari ntuza, ari bose nyine muri Amerika n'abasirikare ntabwo babyumva kimwe na perezida wabo. Ndetse uwo mugabo ajya kwegura yamutangarije amubwira ati uribuka ko waje uvuga iby'amahoro, utangiye wica Qasim Soleimani ngira ngo niwe warushinzwe guhuza ibikorwa bya Quds Force, niwe warushinzwe guhuza ibikorwa by'abarwanira hanze Irani. Ruvuga ngo imitwe ya Hezbollah, Abahuti, Hamas n'abandi bantu bakabaye bafasha ari Hezbollah, Katami, bose
guhuza unwera umuhuza bikorwa w'ibyo bintu yego ibyo hanze ya Iran. Rero ndumva ari gutyo ariyo wave yateye ikibazo cyane, gatera ikibazo abanyaburayi n'abanyamerika, nako abanyamerika na Israel n'abandi bari ku ruhande ko n'abandi bafite icyo kibazo cy'iyo misiri ko n'ubuhangange bukomeye. Hanyuma iyo twavuga igaragara nkaho ari nk'ibuye rishyushye, igereranywa n'ibuye rishyushye byakozwe mu ibumba rikomeye ko rishyushye cyane. Niko igereranywa, nicyo kintu twarangiza twasoza tuvuga. Abadukurikira ngira ngo ni ibyo ngibyo umunsi tuvuze kuri SEGIR, ariyo strategic missile, ikaba ballistic missile ariko iri muri medium range. Wongereho ngo yatitije isi kuko ibihugu byose birimo biravuga ko Iran yazanye intwaro karahabutaka. Iran nayo ikaba ivuga yuko igiye kuba izikoresha ariko atari yo ntwaro bafite ikomeye, itari mu ntwaro zikomeye bafite. Yego. Badukurikira rero murakoze cyane, niba nta kindi kibazo wambaza. Reka duhinira aha tugushimira kandi dushimira n'abadukurikira umunsi ku munsi, mbabwira ngo naha kagaruka, ariko nyabuneka mukande aho hasi kuri ka subscribe niba mutarahakanda, ndetse no ku like, share kuri bagenzi banyu na comment uko mwumvise ikiganiro. Naha kagaruka, caca, Imana ibarinde. Murakoze cyane.